sie to sifat dua. Janji masa purai pau mak diolo magina tahu lainnya mapun naiki dua pajajian tarima hidup tata hiati wi sinin apa die pusing kerupa diku ulola ngale ale mau ni marajing walu baiki tarima ni madeceng papile bajajarta sabah uisang tania elota si bawa riawa tetipo sie to sifat dua. Janji masa purai pau mak diolo magina tahu lainnya mapun naiki dua pajajian tarima